Il-ħadd kien irrappurtat li l-eks direttur maniġerjali tal-Allied Newspapers, Adrian Hillman, kien arrestat fir-Renju Unit. Rapporti fosthom fil-ġurnal The Times of Malta spjegaw ukoll li Hillman mhux se joġġezzjona għal proċeduri tal-estradizzjoni sabiex jinġib pajjiżna u jaffaċċja akkużi relatati ma' kriminalità finanzjarja. It-Times ikkwotat li l-avukat ta' Hillman, Stefano Filletti, jgħid li Hillman sa mill-bidu għaraf lill-awtoritajiet bil-post fejn qiegħed u għandu l-intenzjoni li jikkollabora tul il-proċess. Huwa mistenni jinġib f'Malta biex jaffaċċja akkużi kriminali wara l-konklużjoni tal-inkjesta maġisterjali dwar ix-xiri ta' 3 magni tal-istampar mill-kumpanija Progress Press mingħand il-kumpanija Casco Limited. Progress Press hija kumpanija sussidjarja tal-Allied Newspapers li tippubblika it-Times of Malta. L-ex-chairman tal-Progress Press, Vincent Bohaġar, ukoll qed jaffaċċja akkużi kriminali brabta mal-istess każ. Fost l-oħrajn huwa qed ikun akkużat li rċieva ħlas mingħand Keach Kembri u l-ħasil tal-istess flus. Intqal kif minn rapporti likjat tal-FAU, Keach Kembri allegatament għadda ma' 650,000 euro lil Hillman fil-fuq minn 30 transazzjoni bejn l-2011 u l-2015. Huwa kien ukoll iddepożita 225,000 euro fi flus kontanti f'kont bankarju tal-HSBC bejn Jannar tal-2011 u Frar tal-2016.